Salibonani balandeli bephephandaba likaZulu, igama ngoNobuhle Mgwaqo, sihlangana kunkundla kaZulu umthunywa. Namhlanje kunkundla yethu kaZulu silomfundisi uModercai Kwenda, abaningi asebembiza ngokuthi ngumfundisi uKungcono. Mfundisi siyakwamukela kunkundla kaZulu. Hayi, ngiyabonga. Mfundisi ungatshela abalandeli ukuthi wena ungubani, ulemuli, uhlala ngaphi? Mina igama lami ngoModercai Kwenda. Ngakhulela eLokitshini indabamhlophe. Ngikho lapho engafunda khona iprimary indabamhlophe from grade 1 to grade 7. Ngafunda le-secondary indabamhlophe. Abantwana labafana bathathu ngiyenzile eBeneza endiyazinkosi. Siyabonga mfundisi. Ungatshela abalandeli njalo ukuthi umfundisi ungumuntu omnjani empilweni ekuphileni kwakhe kwansuku zonke? Umuntu onjani? Yes. Lithule, liyakhuluma, izinto ezinjalo mfundisi. Hayi, ngiyakhuluma kodwa ngumuntu onenhloni kancane. Yeah. Umfundisi uthi yena umuntu ongathandi ukukhuluma, kodwa isimanga ukuthi nxa esekuphuphitha umfundisi uyakhuluma, abantu bakhanye bonke sebegxile ukuthi bafuna ukuzwa okunye azakutsho ngemva kokunye. Mfundisi, akutshela abalandeli ukuthi izihloko zentshumayelo zakho uphuma nazo njani? Kule ntshumayelo ezimbili khathesi ezitrendayo, ukungcono lo muntu uyatshintsha, uphuma nazo njani? Uyapractice, uyarehesa kumbe izinto nje ezimane zibe khona nxa selikuphulpit mfundisi? Hayi, izihloko zentshumayelo iministry esinayo ikakhulu igxile ekukhuthazeni abantu, eku-encouraging abantu ukuthi in whatever situation esibhekene nayo singasuka enkosini. So ama-topic akhona asuka endabeni yokukhuthaza noku-encourage abantu. Umfundisi uthi yena bagxile kakhulu ekukhuthazeni abantu. Mfundisi, khathesi ungabe usebenzela kuyiphi insini? Hayi, mina okwamanje angilazi ngisebenzela kuyo. Kodwa utshumayela nje emachechi esabatheni angaqhathi ukusebenza njengo-district pastor esabatheni. So umfundisi nje utshumayelayo lapho engibhayithwe khona ukuzotshumayela. Siyabonga mfundisi. Mfundisi, abafundisi abaningi bakhanya ngani balama reservations nge-social media, kungani babona ngani asozinto zikaNkulunkulu. Wena uthini ngakho i-social media? Inhle kumbe imbi ngani? Ngoba iyinelisa ukuthi abantu ngakhona ukuba labo seduze noma bekude bathole i-message. Yebo mfundisi. And then maybe ungasitshela nge-first day ubona intshumayelo yakho yokaKungcono isiqunyiwe, yona leyani clips eyayitrenda, wezwa njani? Watshengiswa mbani the first clip yona leyani? Ukwenzakalayo ukuthi mina ngangakwazi ukuthi yatrenda. Indaba le ngayizwa sokuphele 3 weeks. Alright. Sengifonelwa ngabantu ukuthi uyatrenda mina ngitrenda njani, and then ukuthi ngangisithini ngangasakwazi amazwi akhona athini, ngase ngiqaseke ukuthunyelwa ngabantu. So abantu abangithumele iclip liyana ngabantu abase-South Africa, abaseZimbabwe, abase-UK, abase-USA, athunyelwa abantu abaningi nabantu engabaziyo. Sebeqasha ukungithumela isemoni liyana. Mina ngamangala kakhulu. Yebo phela. Abantwana bathi lo shepherdess wakwamukela njani ubona selitrend? Abantwana bamangala ukuthi omunye esikole ufunda eLokitshini mission le base bembiza ukuthi naye ungcono. Umfundisi uthi umntwana laye wayesebizwa ngokuthi kungcono. So abantu abaningi bamangala kakhulu ngenxa yentshumayelo. Kuyini mfundisi umfutho, imotivation yentshumayelo ozitshumayelayo ivela ngaphi? Motivation ngathi ivela eBhayibhelini. Kodwa into enkulu kakhulu ekhona njengendaba nale ethi kungcono, kule bhuku engangilibhala enesihloko esithi best places.
So ibhuku leli liyabhala ngendaba ngendawo ezingu-10 ezibest. So enye indawo yakhona endaweni lezi ezingu-10 yiyo edlula lapho ukuthi kungcono khona. So libhuku nje the-best places, but ifocus ebhuku leli ngilokukhuthaza ukuthi i-situation lona ezingu-10 ezi-different ungaba kuzo ungasuki phansi kweyezi, ungasuki phansi kwensika yomlilo, uNkulunkulu yabe elawe. And in every situation kumele ufunde something ukuthi uNkulunkulu beke ku-situation le ukuthi ufunde something and that situation iyadlula. Alright, maybe ungatshela ngamafitshana abalandeli ukuthi ama-situations lawo angu-10 yiwaphi ngamafitshana? Eyokuqala ngoba ibhuku leli likhuluma ngabantwana bakwa-Israyeli besuka e-Egypt besiya eKenani. Yes. So besuke e-Egypt besiya eKenani bayothunyelwa insika yefu emini nensika yomlilo ebusuku. Yes. So kwakunendlela elula eseduze ukuya eKenani. Kodwa iyezi mali. Yes. So i-best place yokuqala lafika lama maqondana nomfula. Phambili umfula ugcwele. Ngapha emaceleni kulentaba emva kunofaro. So ngenye situation le ukuthi uNkulunkulu uyawukhipha eEgypt. Akuthungamele ku-situation yokuthi kune-Red Sea phambi kwakho. Emaceleni kulentaba emva kunofaro. So in that situation emuva kubeleyo ufaro is coming. Phambili akuhambeki umfula ugcwele. Emaceleni kulezintaba. So ukhembe ku-situation enjalo yokuthi emaceleni akuhambeki emuva akuhambeki awumelanga usuke phansi kweyezi. In situation leyo. Yes. Then uNkulunkulu unamandla ukuvula i-Red Sea. Ngoba wona ubona amanzi, but uNkulunkulu uyazi kunendlela edlula emanzini. So le ngenye situation ukuthi uma ukhembe endaweni enjalo siyabe sikhuthaza kunoma emva ungahambeki, kodwa ungahambeki kumele ufocus kuNkulunkulu, God will open a way. Yes. I-situation yokuqala le. Hayi siyabonga mfundisi ngokuthi khampu ngezinye inkambo esidlula kizo ekuphileni kwethu. Maybe okunye mfundisi ongasitshela khona ususitshelile ukuthi kule bhuku libhalayo ukuthi ungumlobi njalo. Yiwuphi omunye umsebenzi owenzayo ngaphandle kokuloba izingwalo lokuba ngumfundisi? Hayi, wenza counseling. Alright. Wenza counseling. Counseling nje in general kule specific elikhangela khona kakhulu. Hayi, counseling in general. Hayi, siyabonga mfundisi ngesikhathi sakho lokuzoxoxa lathi. Umfundisi ukhanya indoda yamazwi amalutshwana, kodwa siyabonga ukubana namhlanje sivela enkundleni yethu kaZulu wasitshela ngamafitshane ngezinto ezimenza athande ukutshumayela okuvuselela abantu. Siyabonga.